Ekran! Ekranen geef ik op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat je van jou die radio eingeschaltet hast oder op YouTube. Haben eine schöne Titel mit uns. Mein Name ist Eduard Giesbrecht und mit mir habe ich von jou Helen Funk. Ja. Welkom hier für das erste Mal. Dankeschön. So, du bist die Frau von Jakob Funk. Ja. Von denen habe ich glaube ich, allemaal gehört und die habe ich sein Zeugnis hier gegeben. Ja. Und du bist seine Frau. Und ich glaube, viele kennen die von wo kennen die diese Reich? Wel, viele Früher waren Mechaniker von Matt Helen en de Kerk. Okay. En de Kenia waren Mechaniker von der Geschichte, Kenia-Geschichte kam Tschechien. Wie war het voets een beetje wieder gewoon naar die later leven waar het nu gewas is? Maar waar bist du opgewassen? Ik was op een grote familie van 16 Kenia. 8 Mädchen en 8 Jungs. Dat ging te zeer drollig in die Familie. We hadden keine Eik, wo wir kunnen ons allein verkruipen. Aber ik wie gesehen met christelijke elder. En ook was op een kerk. En zoals ik dan mijn man trof. En ons bevrienden in Paraguay hadden we een kind. Als we nog in Paraguay woonden. En zoals hij al zei, trokken we dan meestvoets erop naar Canada. En mij werd het allemaal ganz klar dat ik mijn man ondersteunen wil. En als hij naar huis kwam en zei, hij deelt dat veel met mij met, dat hij wil zich beroepen van God, dat hij wil am dienen. Nou, ik wist niet en waarom was ik dan, nee? Maar dat kwam dan zo ram dat hij dan naar de school ging. En dat meint dat ik, en we hadden dan 3 kleine kindertjes, ik moest dan thuis blijven bij de kindjes, ik wil thuis blijven bij de kindertjes. En we moesten zeer sparen. Dat hij kon naar de school gaan. En ik wie immer doorheen, da zei je immer heen een man wat een gouden woord deed, als nog een vrouw wat nog een geraterd woord deed. En ik vond toen te geloven door Eva, want ik had een grote deel daarmee te doen, dat hij zo wie kwam, dat hij leraar weer, bibelsche leraar weer, diakon weer, zondagsche leraar weer, dan Luther predigen. War der biblische Lehrer. Und dann, und nu wil ik bloß noch dat zeggen, würde haar met einem zijn gebeden uit eens een vuilonroep klaarmaken deed. So, we hadden grote school aangevangen, ik weer de koch aan de school, en mijn man wordt dan de leraar zijn voor dat jaar. En dan kom ik naar huis, ganz meid, en heb mijn feittuch, en dan zegt hij, ik kom dan aan en zegt hij, du wirst nicht leven van wo ik van jou een fun onroep kreeg. Okay. En ik zei bloos vom Himmel. En hij zegt, ik leef jou. Oh, wow. En dan we krijgen van de radio misschien dan, die willen am gaan als een redner doen. En dat we mir ganz klar, dat ik am dan wieder ook door ondersteunen word. So, dann fang ich für 24 Jahre an mit über Radio zu predigen. Ja. Hast du dann voets ook al im Radio geredet oder ihr schloten? Nee, ik deed niet om radio. Ik weer een koch. Ik leid aan de kerk te zijn. En toen was een ander wie mijn programma met Helen en de kerk. Ik was aan de kerk op met mijn ma. Die leerde me alles uit de koken. Mijn ma was een groot koch. Die kookt allemaal zo schijn het eten. En ik deed dan een Altenheim koken. Als we dan in Winnipeg kwamen. En hij deed dan met mijn radio. Maar dan kwam dat zo weit dat hij wil einfach vormal doorgaan voor wo ze terugkeren weer. Naar Mexico, naar Bolivien, Belize en Paraguay. En maar ik kon niet immer aufnehmen van de arbeid. Maar wanneer ik kon aufnehmen van de arbeid, dan bedoelde ik de reis, voel met aan maat. Dan word ik op eenmaal aan, ik weer door ganz vollständige Seelsorger geworden. De vrouwen willen met mij ook reden. En ik bid te dem Herrn, Herr, wenn du mij brokken was, zoals dat, ik wil bloos doen wat du hebben was. Okay. So, ik help mijn man veel daarmee. En dan op eenmaal kwam dat zo weit dat ik op de arbeid steed, had ik met mij verlaat, mijn arm kon ik de meest niet brokken en kon ik mij zo goed arbeiden aan de kerk en dan ging ik op Neues en dan zei ik haar, wat was er van mij? En dan op eenmaal kwam hij naar huis van de arbeid en zei hij, zijn baas heeft
gesagt, dass sie einen Anruf gekregen von Bolivien, ob sie nicht mal können ein frühes Programm haben oder ein Kenia-Programm haben, ein Plottage. Dann sagt sein Boss hat gesagt, die früh wird die dort gut sein. Na, aber dort dachte ich mir so, das denke ich doch nicht von ein guter Koch sein. Nu een radio-prediger, nicht ein Prediger, ein Radioprogramm maken, dat denk je doch nicht. Weil wir zaten ons thuis en dan waren wir uns so einig, wir würden ein Promo maken, ja? En dan schrijven we dat dan ook uit en dat krijgt wat ze willen. En zo wie ik dan dran met am thuis dan ik maak dan mijn ene programma. Maar dan op eenmaal kwam dat zo weet, dat ik naar Bolivien vrouw deed, die vroeg is voor mij te bidden. En ik geloof dat is hoe ik krijg een vrouw en die hebben, ik geloof, heeft dat met schrijven wat te doen, niet zo? Ja, ja, dus vroeg dan, daar ik was dan, eenmaal dit jaar voor, wie zei dat, een Englisch check-up gaan. En ja, zo gaan. En dan vangen ze bij mij wat. En dat wordt dan waargecheckt en dan als het terugkomt, dan zegt de dokter dat het schrijft. En weet je, vroeg, ik weet niet wat, ik weet dat vele van jullie hebben ook schrift gehad. Oder hebben vielleicht nu krijgt u met wat te doen. Maar dat woord schrift, dat wir bij mij zo als man de dood voor mij stond. Ik word er meest niet met voordig. Ik ging in mijn stoel neer. Ik praatte dem Herrn Gott. En ik kwam naar God zo zeg wir. Ik had weiter. Ik wist niet waar ik dat woord schrift zal, waar ik toen met behandelen zal, waar ik dat zal aannemen. Ik weet bij allem is dat, wanneer we schrijven, dan is dat dus, wie zei, dat komt immer dood, dat is als man dat im Kopf zu drehen. Maar ik geloof, bij die had het een bijzondere mening, wenn wat dat dood bedienen deed. Voor bij mij dat woord schrift, den dood bedienen deed, wir hadden bloß ein paar Jahre terug eine Grootdochter verloren. Wat 2 jaar oud was. En we hebben zo, als de Bibel zegt, de predikers aangeroept en met gebed aangezalfd. En we deden wat we konden, maar daar nam dat we einfach een zeer schwere leeuw in onze familie, wat dat het kleine woord van ons genomen. En toen wens we bij mij dat woord schrijft, dat we de dood. So, ein Dach setzt du hier, wie seine Gott als Wirklichkeit ist Wunder. Ja. Aber ich glaube, die Geschichte, du hast es nicht leicht was. Nee. Wo wird das, als du das dann gesagt kriegst, aber wo fällt sich das durch Lothar? Weil als sie mir das sehen, was sie tun würden, sie würden mir die Brust aufnehmen und sie würden mir eine Behandlung geben. Das ist Chemo. Zal ik kunnen nu 4 behandelingen wil ik hebben. En dan vroeg ik de dokter, ik zei, wist u uit waar de chemo zijn? Waar ik mijn smaak hoor verleren. En zij weer oprecht, die zei, ja. Ik hield door luist als een kleine kind. Ik wil dat luist niet zijn. Dat ik mijn fijne hoor verleren deed. Maar zei ze, kijk je maar naar mij, zei ze. Zij had ganz kort haar. En nu her wordt mij gezegd, de fru dokter wil zelfs deze wat je kunnen. So, immer hadden we zeer schwer voor mij. Maar wat zeer wichtig weer voor mij, dat mijn man weer jede dag bij mij. Wanneer ik mij wat fehlt, oder wanneer we naar het hospital voeren en ik door zat en met de chemo moest aanlaten laten, hij weer door voor mij. Dat meeste wat we hebben, we bidden. En wanneer hij mal niet thuis weer, hij heeft me niemals gezegd, mij had ze mal zo gefilmd hebben wat ik dan deed. Ik heb me geheim naar God. En ik roep hem aan. Ik zei, God, ik voel me zo alleen. En dat is een... Dat ganze Dagmerken. Ja, dat ganze Dagmerken. Ik heb geschreven, ik voel me zo alleen. Wanneer het ding wel is, dan was hij me hier helpen. Want ik kon het niet alleen. En dat is wat ik dan deed. En ik deed jedes Mal. Wat is zeer wichtig weer is. En dat is wat een dokter te mij zei. Wanneer de dit is, du musst diese gesund als möglich merken. Die Körper, die
die Meinung, die Gedanken, alles, en ook alles die geestliche leven, dat moet alle aan de rechte steed zijn. Gezond eten, staat ik niet gezond eten, du kannst niet je weg verlieren. De wilst de chemo, dat is puur jaft, wat ze aan doen. En dat weet ook nog her, dat ik al mijn haar dan verlieren deed. En so wieder. En, aber das war sehr schwer. Was hast du in dieser ganzen Zeit gelernt dabei? Ich habe gelernt, dass der Herr Gebete erhört. Und dass er Wunderstände kann. Weil ich bloß den Deutsch sagen deut, am Anfang, als ich der Deutsch ging, war ich auf einmal an, er heilt mich, wann Staub auf einmal. Ich war immer stolz genug, dass ich die nächste Behandlung kann haben. Und als ich da spürte, dann krieg ich meine Haare alle auf Hand trägt. Wow. Und nicht mal dort, nur ein Jahr, dann sagt der Frau Doktor, sagst du bist ganz frei von Schrift. Das ist bloß ein Wunder. Und ich weiß gleich, wer du hingehen Das wird wie ans Leuer vor dem Himmel. Wie ans Leuer vor dem Himmel. Und von welchem Tag, von Donnerstag der Tag ohne sie, ich will Ihnen sagen, ich nehme keinen Tag für selbstverständlich. Ich nehme den Tag an als eine Genut von Gott. Die vertelt sich ein bisschen, dass du nie gewisse Angst hast oder nicht weißt, was die Zukunft wird. Und dass die ganze Gefühlsleben mit der Nerven, würde ich vielleicht so sagen, will darauf kommen. Was kann Gott oder du mit tun? Well, da ist das Ganze dort, ich weiß sowieso immer ein bisschen damit getroubelt, dass ich schwinderweise bin. Und im Englischen ist das Anxiety, aber im Deutschen ist das, du bist bloß nervös oder schwind abgeregt. Und du warst so abgeregt. Ich habe ein paar Mal ganz dort mit diesem Wort verloren, ich habe Flunabfall. Okay. Und nur die Behandlung, die Schriftbehandlung, war das bloß noch einmal Ohr, weil ich viel mich so unsicher. Okay. Wirklich frei von Schrift und ich will dort niemals nicht Frau stellen, dort ich sie frei. Okay. Und ich nehme dort einen Tag auf einmal. Ja. Ich sie frei. Aber was die Zukunft mir bringen wird, da weiß ich nicht, da weiß kein Mensch. Nee, aber, nee, dann wird uns vielleicht auch Angst merken, wenn wir dort noch fest. Aber, was dann scheint wir, dass ich so, abgerecht für sie über kleine Dinge und dort mein Hart anfängt zu klappen. Und so sage ich nicht, dass sie dachte, dass sie musste dort stoppen, dass ich habe einmal einen Hartanfall gekriegt. Ja. Dann kriege ich gewisse Pille dafür. Aber einmal sage ich mir an die Krankenschwester, dass mal saß mir nicht trägt, was da passiert. Sag sie, und da steht bloß so viel Pille schlucken. Vielleicht hast du dort eine andere Idee damit umzugehen, als bloß einmal Pille nehmen. Und dann gibst du mir ein Papier mit zum Lesen und dort sagst du, wenn du dort feilst, dass die dort ankommt, steh ab, auch wenn du ja hast, geh hinter euch und dann setzt du vielleicht ein Vögelchen oder du setzt eine Blume. Und du regst dich und du darfst dein Atem holen und denkst an ganz was anderes, aber ihm wurscht an, das ist ganz weich. Die Angst, die Gefühle, was die erst hat, das ist alle durch aber ich habe auch weiter diesen Frieden zu Gott sein tun, habe ich so viel gebraucht. Ich sage dem Herr, ich kann das nicht allein. Auch mit dem musst du mir helfen. Und er hat das bewiesen, dass er das tut. Und dat helpt die Gefühle auch heilen wel. Ja, en de laatste minuten is einfach so viel beter geweest. Dat we gerne waren reizen en dat ik kon dingen beter handelen. En we weten dat de Herr met ons heeft. Ook wanneer we dat niet jedes Mal zijn, der ist da. Ja. Vielmal Dankeschön für hier mitmachen. Mag Gott die sehen, den Mann sehen, die Kinder und Großkinder sehen. Und ich möchte dir, glaube ich, hier Gottes Segen wünschen. Mag Sie auch einen schönen Tag wieder haben. Gottes Segen wird nächstes Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88
5579 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.